Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro ry'abanyamadini abaporoso n'abagatolika muri Kongo Kinshasa ryageze mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo kuganira n'abayobozi ba M23 ku cyagarura ituze muri iki gihugu. Amakuru yavuze ko aya mahuriro y'abagatolika n'abaporoso no kuvuga Conference Episcopale Nationale du Congo 5 na l'Église du Christ au Congo ECC yageze mu mujyi wa Goma kuri uyu wa gatatu. Ikinyamakuru Actualité CD cyenswe aya mahuriro yabonanye na Bwana Colonel Nangu uyoboye AFC ifite umutwe wa M23 bamurikira umushinga Pacte Social pour la Paix et bien vivre ensemble en RDC Edare Gararake ugenekereje no kuvuga ko ari umushinga ugaragaza ko ari ngombwa kubana mu mahoro kw'abanyekongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki kinyamakuru cyavuze ko abakitsi bakiriwe muri Serena Hotel iri Goma. Abanyedini ba Kongo Kinshasa makuru yavuze ko banyuze mu mujyi wa Kigali bakarekeza Goma banyuze ku mpaka muto wa Korinishe. Iki kinyamakuru cyavuze ko delegation ishakira amahoro abanyekongo irimo Musenyeri Fulgence Muteba uyoboye Senko, Revera Andre Bokondo uyoboye abaporoso ba Kinshasa na Musenyeri Donatien Nshore umunyabanga mukuru wa Senko yewe na Musenyeri Uringumbi uyobora diocese ya Goma. Abanyedini barashyashyana ngo amahoro aboneke muri Kongo Kinshasa ariko ishyaka UDPS rya President Felix Tshisekedi ryarwanyije gahunda ya Kiliziya Gatolika n'itorero ry'Abangirikani b'Abanyekongo bavuga ari kumvikana ku ntambara y'ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa M23. Archiepiscopi Gatolika wa Kinshasa Kardinali Fredore Yambongo itariki 9 Gashyantare ubwo yakomozaga kuri iyi gahunda yari yagaragaje ko leta ya Kongo ikwiye kwihutira kuganira na M23 kugira ngo bishakire igisubizo ibibazo byatumye birwana. Ikinyamakuru Actualité CD cyandika ko Kardinali Yambongo yasobanuye ko nibinaba ngombwa bahagariye Kiliziya Gatolika na Anglikani bazasanga M23 mu mujyi wa Goma ibyo banakoze uyu munsi ndetse ngo niyiza kubiri mu kwezi bari kuyisangayo kuko ingenzi ari amahoro ku butaka bwa Kongo. Ijaka UDPS ku wa kabiri ryatangaje ko imiryango ishingiye ku myemerere nka Kiliziya Gatolika n'Abangirikani badakwiye kwivanga mu bikorwa bya politiki ahubwo bakwiye kwamamaza amahoro. Mu itangazo rya UDPS Batidiye Tshisekedi UDPS Tshisekedi ributsa amadini ko adafite umuhamagaro wo kujya muri gahunda za politiki mu cyimbo cy'inzego za leta. Irasaba abayobozi b'amadini akorera mu gihugu gushyigikira ubutumwa bw'amahoro no kwishyira hamwe kw'abenegihugu ikiruta byose bakubaha ubuyobozi bwa leta bwemewe n'amategeko. Rikomeza riti rwose bari gutangiza gahunda yabo igamije kugera ku gihango cy'amahoro ariko nta wayisobanura habe na Perezida wa Repubulika. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya nawe yatangaje ko nubwo Perezida Tshisekedi yakiriye abahagarariye amadini atigeze abaha uburenganzira bwo gutangiza iyi gahunda. Ibiganiro bigera ku mahoro byashyigikiwe n'abategetsi bakuru b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC naho muri Afurika y'Amajyepfo SADC ubwo bahuraga i Dar es Salaam muri Tanzania tariki 8 Gashyantare banasabye ko imirwano n'ubushotoranyi bihagarara. Gusa amakuru aturuka muri iki gihugu hamya ko abategetsi ba Kongo Kinshasa hamwe n'u Burundi bafite gahunda yo gutsindira urugamba barwanije inyeshyamba ndetse urubyiruko rw'abanyekongo ruri gusaba kujya mu gisirikare rukivuna umwanzuro we mu M23. Hari andi makuru avuga ko ingabo za Afurika y'Epfo kuri ubu zatangaje kohereza abandi basirikare 800 gufasha ingabo za Kongo kurwanya M23. Aya ni amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye nka Africa 24 ndetse n'ibinyamakuru by'Abongereza Reuters avuga ko izo ngabo ziri hagati ya 700 na 800 zageze Lubumbashi aho zigomba kwerekeza mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Reuters yitangaza ko yavuganye n'umuvugizi w'ingabo wa Afurika y'Epfo akamubwira ko nta makuru afite yoherezwa ry'abasirikare Lubumbashi. Uwa Kongo yashubije ko atabyemeza cyangwa se ngo abihakane. Afurika y'Epfo ifite ingabo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru zifatanya n'iza leta ya Kongo kurwanya M23 biciye mu butumwa bw'umuryango wa SADC no kuvuga SAMIDRC no bw'umuryango w'ubumbye MONUSCO. Abashyigikiye Kongo Kinshasa mu guhakinyeye cyambo bibanze muri iki gihe kuri M23 ariko igihugu ifite imitwe yitwaje intwaro urenga 600 mu burasirazuba. Nkobe ikinyamakuru The Citizen cyo muri Kenya kineswe ko 52 baguye mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Kodeko mu majyaruguru y'Urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Ituri. Uyu mutwe w'inyeshyamba wagabye igitero ku mugoroba wo kuwa mbere mu duce dutatu muri Jugu mu ntara yereye mu majyaruguru y'Urasirazuba bw'icyo gihugu. Radio Okapi yavuze ko abanyamuryango ba Societe Civile muri ako gace bavuze ko abantu 52 bishwe, 8 barakomereka n'amazu hafi 50 yaratwikwa bikozwe n'izo nyeshyamba za Kodeko. Andi makuru yo muri ako gace avuga ko abantu 80 baguye mu ibyo ibitero bya Kodeko umutwe witwaje intwaro uvuga kurengera inyungu z'abanyekongo barendu mu kurwanya abakeba babo b'abahema bimaze guhitana abasivile barirwa muri magana uturutse 2014 muri Asirazuba bwa Kongo aho ngaho mu ntara y'Ituri. Leta ya Kongo muri ibibazo byayo ariko kandi iracyagaragaza ko biterwa n'u Rwanda ndetse kuwa gatatu Arusha muri Kiko Nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu hatangiye kumvwa urubanza Kinshasa yareze mu Rwanda. Uruhande rw'u Rwanda biyobowe na Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda Emmanuel Rugira Shebuja rwasabye urukiko kutakira ikirego kubera inenge zitandukanye babonye mu kirego. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba urukiko gutegeka u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwayo no guhita ruhagarika uburyo bwose bw'inkunga ruha M23. Ni mu gihe u Rwanda rwakomeje guhakana gutera inkunga uyu mutwe wiganjemo abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Mu kirego cyayo Kongo Kinshasa ishinja u Rwanda kuba inyuma y'amakimbirane akomeje gufata intera mu burasirazuba bw'icyo gihugu hagati ya M23 na leta yongeye kubura muri 2021
mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa ivuga ko mu burasirazuba bw'igihugu hadutse amakimbirane akomeje hagati y'ingabo za leta n'iro rigizwe n'ingabo z'u Rwanda n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ufashwa na leta yarezwe. Kongo ivuga ko muri Mutarama 2022 iryo huriro ryatangije igitero icyarimwe ku birindiro bya FARDC no ku birindiro by'ingabo z'umuryango w'Ubumbye MONUSCO bwa mbere ahitwa Shangi ku itariki 22 Gicurasi mu mwaka. Ibi bitero nyuma ngo byagabwe mu bice byo muri Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, Canzu, Runyoni, Kanombe na Rumango muri teritwari ya Rucuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mu kugaragaza ko ufite ikibazo gikomeye n'u Rwanda, ubu yaciye indege ziva mu Rwanda mu kirere no ku butaka bwayo. Isobanura ko ari ingamba z'umutekano. Urwego rwa Kongo rushinzwe indege za gisivile rwavuze ruti indege za gisivile cyangwa za leta zanditse mu Rwanda cyangwa se ahandi ariko zikorera mu Rwanda zaciwe mu kirere no ku butaka bwa Kongo kubera umutekano muke watewe n'intambara. Uru rwego rwafashe icyo cyemezo mu gihe umubano w'ibihugu byombi n'ubundi ukomeje kuzamba bitewe n'imirwano ihanganishije ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro M23 ugenzura Goma kuri kuva tariki 27 z'ukwezi kwa mbere. Muri 2022 leta ya Kongo ihagaritse amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu yari ifitanye n'u Rwanda, ihagarika ingendo z'indege za sosiyete ya Rwandair zakoreraga ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Mbere y'icyo cyemezo cyafashwe muri Gicurasi 2022 indege za Rwandair zagwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, icya Lubumbashi ndetse n'icyanjiri Kinshasa. Umuryango mpuzamahanga ushingiye ku ihame ryo kubana neza hagati y'ibihugu by'abaturanyi wasabye leta ya Kongo n'u Rwanda kuganira kugira ngo bishakire hamwe igisubizo kuri aya makimbirane. Nararanganisha amaso umunyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banaziko Perezida Evariste Ndayishimiye utegeka Burundi yongeye kwika mu Rwanda, asaba abaturage be kuryamira amajanja babwira ko batazamira nka Kongo Kinshasa ngo abantu b'abagabo baryamishe hasi nk'ihene babakubite. Mu minsi mike ishize umutegetsi wa Gitega aherutse kumvikana abwira abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu gihugu cye ko afite amakuru ku Rwanda rushaka gutera Burundi rukabwiyomekaho. Amashusho ari ku mbuga nkoranyambaga, General Evariste Ndayishimiye kwa kabiri tariki ya 10 kwezi kwa kabiri ari mu ntara ya Kirundo yabwiye abaturage ko umwanzi ari w'u Rwanda abagira amajanja, abasaba kudasinzira umugondora josi. Muri iri jambo Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikana yibutsa u Rwanda amateka ya Kirundo ko ashobora kuzisubiramo. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Emwe aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero tuzoraba neza. Noneho ntibazari mwebwe mwenyene, twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bakitsa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. U Rwanda n'u Burundi bimaze umwaka urenga birebana y'ingwe ndetse Gitega yafunze imipaka yihuza na Kigali kuva mu kwa mbere kwa 2024. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushinja bwa Kagame gufasha inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi mu Burundi, byo Kigali yakanye kuva kera, ariko nayo igashinja Gitega kubindiriye imitwe irwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda irimo nka FDLR irimo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse na FRN. Umwaka ushize hagiye haba amarenga ku bintu bishobora kuba byajya mu buryo, ndetse abategetsi ku mpande zombi bakagenderana batwaye ubutumwa bw'abakuru b'ibihugu. Habaye ibiganiro ku mupaka wa Nemba ariko Burundi bugatsiratsiza ko bushaka ko u Rwanda rubwoherereza abagerageje gutembagaza ubutegetsi 2015 bahungiye mu Rwanda, ariko ingingo zombi zitarahuza uko icyo gikorwa kizagenda. Leta y'u Rwanda ntiragira ikivuga ku magambo amaze iminsi atangazwa n'abategetsi b'u Burundi. U Rwanda ariko kandi ruvuga ko Burundi mu ntambara rurimo muri Kongo rufatanye na FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubu hari amakuru ava ku mutwe M23 watangaje ko bamenye amakuru y'uko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi ziri mu myiteguro yo kugabaho ibitero bikomeye. Wabitangaje biciye mu itangazo wasohoye kuwa kabiri hari tariki ya 11 Gashyantare. M23 itangaje ibingibi mu gihe amakuru ava ko ingabo z'u Burundi na Kongo Kinshasa zikomeje kongera abasirikare benshi mu mujyi wa Bukavu, ibyo uriya mutwe uvuga ko bihuteye impungenge nyinshi. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yavuze ko AFC M23 inateye impungenge no kuba FARDC n'abafatanyabikorwa wayo b'ingabo z'u Burundi bakomeje kongera ingabo ku buryo hatagize igikorwa bishobora kongera imirwano ku mirongo yose y'urugamba. Arakomeza ati twaba amakuru yizewe yuko FARDC n'ingabo z'u Burundi bari kongera ingabo mu rwego rwo kugaba igitero mu duce dutuwe cyane twabahuwe twa Nyabibwe na Karehe.
M23 yatanze ubururu ku bitero FARDC n'ingabo z'Urundi bateganya kuyigabaho bishobora gutuma hongera kuba imirwano ikomeye cyane bijyanye no kuba M23 izahatirirwa kubisubiza. Uyu mutwe kandi wavuze ko kuba leta ya Kongo ikomeje gutsimbarara ku ngufu za gisirikare bizatuma ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo gikomeza kurushaho gukomera. Usaba Burundi n'ibihugu bya SADC kuvana ingabo zabo ku butaka bwa kiriya gihugu gusa kongera ingabo zirwanya M23 muri Kongo Kinshasa. Nk'ubu binyuze ku mujyanama wa guverineri w'intara ya Ruraba usanzwe ushinzwe itumanaho Fifi Masuka Saini yahamagariye urubyiruko kujya mu gisirikare cya leta ya Kongo. Josué Muyumba yatangaje ubutumwa bw'umuyobozi mukuru w'intara mu kiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru. Amasengesho yine ntabwo ahagije niba twe abaturage ba Kongo dushaka kurinda umutekano w'igihugu cyacu tukarinda ubutunzi bwacu ntitugomba gutinya gufata intwaro. None rero guverineri Masuka arahamagarira abaturage ba Ruraba urubyiruko rwa Ruraba gufata intwaro binjira mu gisirikare cyacu. Ni kuri iki giciro tuzakomeza kubungabunga igihugu cyacu kugira ngo twitambike ku gicamo ibice binyuze mu ngabo z'u Rwanda zikiri imbere bamwe benegihugu bacu bita M23 kuri ubu. Uko ndiko yavuze muri icyo kiganiro yagaragaje ko guverineri Marie Therese Masuka ahangayikishijwe n'ibera muri Burasirazuba bw'igihugu. Ati Masuka Saini ni umwe mu guverineri bakunda igihugu cyane, niwe guverineri w'umugore wenyine muri iki gihugu, ni guverineri w'intangarugero yakozweho cyane n'ibibazo byo mu Burasirazuba. Ibintu byabereye muri Grand Kivu yugarijwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Abahohotewe bwa mbere mu bihe by'intambara n'abagore n'abana, kandi nk'umugore bimukoraho akorera hanze ya kamera, afite ikibazo cyo kwerekana agahinda ke kuri kamera kuko bimushengura imbere mu mutima. Iyi nkuru ya CTCD yibutsa ko guverineri Fifi Masuka yatangije ibikorwa bitandukanye birimo amasengesho no gukusanya inkunga zo gushyigikira ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uru rugamba ihanganyemo na M23. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banitswe abantu bane bakeka ko bajura bataye muri yombi bakeka ko imiti y'amatungo mu rwego rwa Perezida Museveni mu karere ka Gomba ahasanzwe gukorera ubworozi. Ikinyamakuru The Star cyo muri Kenya cyanditswe muri bano bantu bafashwe, babiri ari abagore abandi babiri ari abagabo. Bamwe ngo nabaguraga iyi miti ivura amatungo abandi n'abashumba. Amakuru atangwa na polisi yavuze ko agaciro k'imiti y'amatungo yibwe mu ifamu ya Museveni ahitwa Kisozi kataramenyekana, ariko ko ari ibindi byafashwe bikekwa ko byaba byaribwe muri urwo rwuri. Ibinyamakuru muri Uganda byanditse ko atari ubwa mbere Perezida Museveni yibwe imiti y'inka ze ndetse n'inka ubwazo. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko mu kwezi kwa kane umwaka ushize abantu 10 bafashwe bavuye kwiba inka mu rwuri rwa Perezida Museveni. Abandi bantu batavuga umubare bivuga ko 23 nabo bari bafashwe bibye inka mu rwuri rwa Perezida Museveni. Ibi ngo byatumye umukuru w'igihugu cya Uganda ashyira ibimenyetso ku nka ze muri urwo rwuri ndetse aranahazitira. Ibyo ariko ngo ntabwo byatumye abajura bamurebera izuba kuko mu rwuri rwe akunze kwibwa yewe n'utunyana ndetse n'imiti y'amatungo, ariko ngo akunze gukeka bashumba imbere y'abandi bantu. Nta makuru aragaragaza abarinda inzuri za Museveni niba ari abaturage basanzwe cyangwa se ari abasirikare kabuhariwe basanzwe bacungera umutekano we. Perezida Museveni kandi akimara kubona ko abajura bumereye nabi bamwiba inka ngo ahise ategeka polisi y'u Rwanda kutazigera yemera gufungurwa hatanzwe ingwate umuntu wese ukurikirana nk'ubujura bw'amatungo. Muri iki gihugu havugwa cyane ubujura bw'amatungo ndetse n'imyaka mu mirima muri iki gihe, ariko cyatunguranye no kumva ko na Perezida Museveni ubwe bamwiba. Umutegetsi mukuru mu gihugu cya Uganda avuga ko agiye gushyira abaroko defense mu giturage bagahangana n'abajura cyane cyane abiba inka n'imyaka, ndetse yategetse polisi gushyiraho polisi benshi hashoboka bagahangana n'ibyo bisambo. Sinava muri Uganda ariko nababwiye ko umugabo w'imyaka 57 ufite abana 50 n'abagore 4 witwa Patrick Kitakure mu karere ka Karere yatangaje ko ashaka gukora ubwoko bwe cyangwa se clan mu ndimi z'amahanga, nabo bamukomokaho bakazagira ubwoko bwihariye bamuvanaho nk'igitsinsi. Gusa mu gihugu cya Kenya gituranye na Uganda ho Senateri Gloria Uroba ukomoka mu ishyaka ODM yatangiye igihano cy'amezi 3 adakandagira mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena barizwamo nyuma yo kurukiko ruhawe ububasha nabwo kumuhana kubera imyitwarire mibi yamurangaga. Ikinyamakuru The Citizen gito cyanditse ko Senateri Uroba yari yaregeye urukiko ko akorerwa ihohoterwa muri Sena, aho yavuga ko adahabwa amahirwe yo kujya mu ngendo z'akazi nk'abasenateri bagenzi be guhera 2023. Sena ya Kenya igaragaza ko umusenateri yishe nkana amategeko agenga imikorere y'urwo rwego, hamwe atangaza ibirebana na Sena bitagenewe rubanda ku rubuga rwe rwa WhatsApp bizwi nka status cyangwa se statut. Rubanda rukamenya ibitarureba kandi akabikora agamije gushyira hanze amabanga y'urwo rwego. Sena ivuga ko nk'urwego bashatse kurangiza iyo kibazo mu kwezi kwa 8, ariko Senateri Urwobo akabyanga avuga ko ngo ari ukumugendaho. Umucamanza yavuze ko igihe cyose urukiko rwashatse kumva ikirego cye tarwitabaga bagasanga ari amatiku yabaga arimo ahembera rutegeka ko urwego akorera umuhana anishwe kumara amezi 3 agera muri Sena, azagaruka mu kwezi kwa 5 tariki ya mbere. Iki kinyamakuru nticyageze muri Sena gusa kuko no mu nteko ishinga amategeko umutwe wa depite naho cyahageze, hanyuma gisanga Depite Peter Silasia ngo yaba yikoreje inkono ishyushye ubwo ari mu nteko ishinga amategeko agatangaza ibyavugirwaga bitagenewe rubanda akoresheje telefone ye ngendanwa kandi akabiherekesha amagambo ari mbupfura buke. Perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa depite bajije uyu mudepite ibyarimo
anamubwira ko bitemewe, asabwa gusiba amashusho yose yari yafashe ariko ndaranga. Uyu mudepite uhagarariye urubyiruko usanzwe utavuga rumwe muri Kenya ngo yagiye ku rubuga rwa Instagram akoresha aniyega imirimo y'inteko avuga ko ibyo baba barimo ari ugusetsa imikara. Mu mashusho yagiye hagaragara Depite Peter Shirasia yavuga ko inteko ishinga amategeko yiyoboye uyikuriye igikomeye yatuma bakora ngo nukuza kwirirwa basakuza mu nteko ishinga amategeko gusa. Nubwo bimeze gutya ariko ubushakashatsi buto bw'ikigo Infotrack muri Kenya ku mikorere y'inzego n'abategetsi bazirimo cyagaragaje ko Depite Peter Shirasia nubwo bwose mu itangazamakuru ari indisipurine ari umwe mu depite batanu witwaye neza umwaka ushize gikurikije amakuru cyakusanyije mu kwezi kwa 11 na 12 umwaka ushize. Icyo kigo cyanagaragaje ko ba guverineri bose ba Kenya Johnson Sakaja utegeka umujyi wa Nairobi ari mu banyuma badafite abaturage bategeka akamaro, kuko mu baguverineri 47 ba Kenya Bwana Sakaja yaje ku mwanya 37. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika Banetsiko Visi Perezida wa Tanzania Professor Philip Mpango yavuze ko impamvu yanze kongera kwiyamamazanya na Perezida Samia Suluhu Hassan ngo azamubere Visi Perezida mu gihe batsinda amatora ariko kumvaga yarakoreye igihugu gihe kirekire ashaka ko bakiri bato nabo bahabwa amahirwe bagakorera igihugu cya Tanzania. Bwana Philip Mpango ufite imyaka 38 kuri ubu yavuze ko amaze imyaka myinshi akorera leta ku buryo abona ko abakiri bato bahagije ngo bazi no bakeya kabo, cyane ko abasaza ngo usanga imbaraga zihuta ukurikije aho isi igeze ari nkeya, bityo ngo hari abatoya. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe Bwana Mpango uvuga ko yakoreye leta imyaka 13 ari mwarimu muri kaminuza, akorera banki y'isi ibindi byinshi, yayoboye ikigo cy'imisoro n'amahoro, abaminisitiri b'imari ndetse n'ibindi. Ubu ngo yaramaze imyaka 5 ari Visi Perezida. Kuri we ngo birahagije ngo hari abakiri bato cyane maze nabo binjire mu mitegekere y'igihugu. Mu kwezi gushize ubwo Perezida Samia Suluhu Hassan yabwiraga abitabiriye inteko rusange y'ishyaka CM ko Visi Perezida we yamwandikiye amusaba kuruhuka ngo yamubwiye ko agasongere ku butegetsi yakagezeho ashaka guharira bato kuko nawe yumva ntacyo ashigaje mu butegetsi. Muri 2022 Dr. Philip Mpango yashyize ahagaragara ubushakashatsi bw'uko Abanyatanzania 77% n'urubyiruko kuri we ngo icyo yabamarira kuri ubu ni ukubaha umwanya bagakorera igihugu atagundiriye inshingano. Uyu mugabo yavuze ko niba yizera ko bakiri bato bahari kandi bahagije byanze bikunze bazafasha Perezida Samia Suluhu Hassan muri izo nshingano zo gutegeka Tanzania igatera imbere kurushaho. Bwana Philip Mpango azwi cyane muri Tanzania ubwo 2021 nyuma gato y'urupfu rwa Perezida Magufuli nawe bamubitse bavuga ko yazize COVID-19 ariko aza kwereka itangazamakuru arembye akorora cyane. Abantu icyo gihe bavuze ko ari umupfu ugenda. Uku kuba yararekuye umwanya wa Visi Perezida hari ababibonye nk'uburyo bwizweho n'ishyaka CCM bwo kugabanya igitutu kuri kandida Perezida Samia Suluhu Hassan uzaba ushaka manda ya kabiri mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, kuko baziyamamazanya nawe kuzamuhitamo bizoroha nk'umuntu uzaba ari kumwe n'abantu batazwi muri politiki y'igihugu. Samia Suluhu Hassan yatangiye inshingano asimbuye Dr. Magufuli witabye Imana. Abanyatanzania babona ko ari ihumure rije kuko nyakwigendera bamushinjaga igitugu. Abatavuga rumwe na leta bariruhukije ariko byaje guhinduka nyuma kuko nubwo izina rye ari Suluhu bivuga ihumure yaje kujya ku rutonde rw'abantu bategekesha igihugu ku mugabane wa Afurika. Abikora yikiza abantu bose bashaka kutamwumva bitwaje ko ari umugore wa mbere mu iki gihugu wararamukijwe intebe iruta izindi mu icyo gihugu cya Tanzania.